Thenge muno mwiroreri witu haria hothe uri tugithina mbere na ndereti ya itemili yaku itemili ya muingi hakinya ne gutua matua ma bata ma bururi na itua rimwe ria bata murorete gutua ne gwithie guikia kura riu ne itua ria bata muno kana tugo bona thome haya he mundu rake na muno ni uri wa muhe uhoro aigua wega retwo kama kuma icicie ne kuri account ine ya Murang'a he maundu amenya ataroi no muige utagitambũragwo gwakinya ne maendeleo guku mashinani na tukiraga tugakora undu ni wekirwo uyu atagwo Ndong'u wa Mzambarau county ate kura mashinani mukira mugakora bara ni yenjirwo mukira mugakora yo ni darasha ni ajia gwakwo riu ni higari ya thibitari ni riekirwo no andu matikao makimenya ni andu matendaga kumenya ni andu matendaga matari figuri kana ni atongoria makungagia wara ungiuga niki reke tuge atiri Kamau na jugire constitution yo Bible mundu ni ikia kura na ni ari ikia kura na ni etekirio guikia kura ni article 38 what you call the political career agicoka hau athie agiono bucio nduro ikara wega ri ni etekiritio ku demonstrate kana picketing bora ndagathio ikia mahiga under article 37 athie ku express akavet ada yake a petition thirikari yo wedrekate ndwaruta wira uri agirire na ni allowed ona no ete ginya media na ari agi bora ndathia ikariria andu mahiga ona nie ena thayo na ni arakarite no ni wonaga andu tamari shuguri ndui gwiciria hihi ni ndiciragia o muthunguri ari guku akirehe divide and rule to no ngiwa wega segment kanini ka society ri kuri ukuona ani mara opposio onirega kira kingi udai no horo wa mbere ni undu wa ukorwo matiri na kindu itagwo na ni uhani very important Kamau agivia thome kindu itagwo article 10 irauga uhoro wa patriotism kwenda bururi na national unity na sharing na ruro maundu macio mega maona ni andu mabatire makome kindu kimwe andu no manyitanire undu uriku no igwa riu andu ani so divided magakaga kanio haha ona ndu amenya rangi makaga urumwe no undu kuri undu utahuragwo kuri undu utakararagio no gukinya handu muingi wothe witikire ta riu twetikire ithuothe ni twakirwo thibitari tutige gwa kabara ni twakirwo thukuru ni tutige gwikirirwo mai ni kuna muingi tongikinya handu ati ithuothe ni twakitikira undu uria turenda gwikirwo njigua kihoto kiunaga uta mugete niguo aikuru undu uria urarehe haha ni undu uronekana wina o mari na ndui na maundu mocukeri no hena percentage iro kuna handu hane batelekate egio mundu tagwa Majoro kuma KM arauga atucokie horo wa tenda twanageria gutha tenda twanaikia tenda no moimirira ne kamwene binyona kwa county kwa national yani ati we kuheo tenda gwa thirikari no kuri na mundu kuria niguo hihi hau no jitikanira nake hatibata kuhenania tondu bururi no katue fabrics cia society ri ni thina tondu no igwa rutende no akono ake apply kana kira kingi ni atiara kamwene na hau niho ningi muingi naguo ha bwana Kamau na mundu ucio auga kira kingi nikio mundu angiona ni ahatiririo kana undu ucio ndunaiganira no athia petition thirikari kora dumeta public procurement administrative review board na mati kona mayo ha Nairobi next to Treasury building actually National Bank how I think they are your 9th floor kirota kiugo athie aiwe dekirio na kira kingi na kira kingi twe hamwe ni rakione uri angiteithika niguo haya no kiregi kimwira nake kindu kimwangika issues ya tenda no igwa yatwika open ukuheo tondu wa mbere hena nyamuita cost effectiveness kindu kiu specifications iria uheanire kandi ni gutwani na kiria urenda
wina financial capability hena maundu consideration nyingi muno tageria guteithia Grace kuma Murang'a aruga we yahetwo tenda na akaruta wira na riu chief officer aruga de kumuriha nena LPO ena kidorete acceptance letter riu mundu ko yagika atia wira ni arutite niguo no rero de kurihwo wa mbere undu ucio ni ukoragwo riho na no gugwetete ngauga arako akurihwo tondu obviously no ko chief officer ndaramwira enda muhake getha eke atia ya kimurihe no chief officer ucio cia batai ya kiori athiare mwire mutawi ucio haya thendio geitheria bona thombe na mundu watuma SMS ni maoni makwa ni wajikwanyite miri yake ria guthura utongoria mwega na ndakahuthirwo guikia mahiga toria kurari muthenya wa ira kuria Githurai theka na keno Wanjiko please ndaguthaitha ukavote na meciria maku na ndugathikiririe matuhoho na ndeto cia muhuhu uyu tago wa Mbui ari kuria Githurai ni point njega muno na ni no njire andu ara maramutie maira macio Githurai ni marekire mahitia muno andu ni mecirie na kiongo matio cia na mwiri tondu riria uhuru arathiete kuria Githumuri aranyitirwo na njira njega muno we na ko ndurenda mundu ri tia kumushout tondu kiria turahoya bururi ni thayo uhoro wa uria githurano ikaumirira iketugeterera no tondu bururi nduguthira na nginya watura ri we mundu wa Githurai ri uria mundu rogiki wereke oke aheane ndeto ciake eke oke yarie wega na athikiririo tondu nae ni onae wina mweke mweri 8 ugathie kumwikiria kura kana kumurega kumwikiria thengio muno na mugeni ni ruwi niguo gikuyu kiugaga na thayo mbere thayo ni kindu gia bata muno uhoro ucio kana mutugo ucio wa kugereria kurehe ngahiha kurehe bara tikandu kegoro na hanini na muririkane muringe na mukondo guothe haya mundu aikia ndumiriri haha bona thumbi arauga atia areto bena riduka moja dikana kwa public participation igithiago ni andu othe hena andu agweta haha ndingihota gutamukanie binya ciana ni thia na ni gukunyanwo kai na ndio mutongoria akoragwo abangite uri arenda koguo mungi uthiaga gwika kindu gitagwo stamp uregi wari jugire public participation ni it's a process na ikorwe ndo involve haria thina wa kiambiriria ri ni uri around guthi competition no nawe ta mundu ucio waikia kura ri for up maundu mariku tondu mwana kama u andu aitu aigi honestly speaking kuri kindu tugaga ni huru baru no ginya omutindike no ginya omwike ate kugu ni kirege suggest ni at least andu ma get kumenya maundu ngamo bateweke ate ndio he mundu etogecera kana muthige arajira mwathomaga nake muhoho hai tena muno kanigi 1970 agake yes haya akija gugeithia ndege muno PG Kariuki wale Muru Springs ni dona domereri yaku uginake arauga atia etagwo Kigotho ino ni otugutiriha nayo ya Kigotho Kigotho arauga we ni auditor arikite na githungu ati ballot papers labeling ni fataraga kurorwo kuheo ihinda nginya maratathi macio gubangwo thini wa boxes nigetha makiume kuria macabirwo magiuke guku andu a Kenya agathaithana akauga rekei tu IBC mahinda makuruta wira na wira uria wagiriire nigetha ikorwo nginya ati hangikore buringeri na mahitia meketwo ni printer hakona ihinda ria guthondeka uhoro ucio nigetha IBC ri tikanegwatia thutha-ini ikoiga ni mwatuhikire mutiatuhire ihinda ria gwibanga uria kwagiriire ungiuga atia etagwo Kigotho kidanyitania nake wega muno na bwana kama ule niwe presidential candidate wa NASA Raila Odinga kana timu ya NASA nirathie kiuga atiriri
they have adopted a polling station. To adopt a polling station. Na makawa mena chairman wao hau, hena treasurer na secretary. Adu atano. Gakiwa aikone mara adopt a polling station ile. Na polling station hiyo mama adopt mama ya registered voters niga na re. To mena information yori. Kama targetera independent electoral board commission ile hema tavi mashio. Ile he thino wa polling station. Ma verify. Mone kana matathi macio makinya hau polling station ile ni marathi kurigana register nigetha matire kurehe maundu mangi make akecio tucikinya hau tondu ciri igoti-ini ngwiciria itwa no ri gugituo ica ikuhe no tugethi gutiriha ri ni wonaga muingi tongiiganira wabere thino wa thi ona wekenya kira kingi guti mundu iganagira na kwa kuiganira kuu tumetaga unsatiable element do giganira nugo to beto ogwo niguo ngai ombete andu tondu ngikiganira to gukoro to maundu mothe to magithuki to beto tutari akuiganira na gutwikaga nda kiundu gieka kiria kingi no that not with the studying kwa kuiganira kuna kuni guteithagia gukuria ukura ku mundu akuraga no kireje wa muingi ni ukorwo muingi ukorwo ugerie gucaria information oge togo dauga jiji kali ukiara hurukira wa miaka 78 yet no arathia nginya university wika research na maundu macio mangi kugo muingi ni wabe kwaja umenye ukona information na knowledge wa mwisho bwana Thube nigetha ngikurekereria gucokenya Ndarua kwa miakena na nuthu ne tukoretwo na thirikari cia county thirikari 47 na thirikari ya bururi ogiwa ate horo wegi utongoria wa county riu wa mbere the great devolution is a god given opportunity to devolution irehaga besha thino wa macinani ne kare service no miaka iyo na nuthu twathire especially na njerie ndeto cia Nyandarua to ni kuni nyumite na jurio na atongoria aria marathurirwo odwa marathurirwo kuma nomini wa Jubilee na aria angi he drone mena expression of ma kunyitanira he drone studio na gucia ni Kameme TV drone Francis Kimemia na mundu etagwo Faith Gitau nomini wa Women Rep na mundu wa kura Kinagof maikarete studio makidiscuss maundu ma Nyandarua ni mahana ukorona wigua ni ndona mena na urumwe yes no thirikari ire riho tondikira akiuma ni ndi umire nyonete governor ucio na ma MP maiguanire ona kaugo gutirari na urumwe ni cia kaunti tondu thina okire haha akono wathu uri governor kana uri senator kana MCA kana kira wathu uri umenye mbeca icio ti ciaku cia muhuko watho ni nakwira ugitumire no ni mbeca cia muingi ku ni ubasaire ku involve all the stakeholders involve ginya Wanjiku uri kuria kianda involve andu othe mugoka mukabanga mitaratara ya mbeca iriku na wira ukaruteka kuguo ni gukihope thirikari ya Nyandarua kanera ikara kira kingi ethie na unit iriku nemenye Wanjiku muthetagwo Dr. Wanjiku ti Wanjiku wa kawaida koguo amenyere muno aona athuru amenye Wanjiku next time no aramurora na no aragia kimurora wa ikaraga koguo amenyerera Wanjiku asante sana bwana thank you leo Wanjiku ndaretwo Wanjiku aretwo Dr. Wanjiku ni uria anoretwo na Inoro TV akamenya maundu toria maikaire imadereti itemiri yaku weta mwananchi hari ukuria wa bururi na tumana Gabriel Ndungu wa Thube ithari ria tha igire njoragwa gireji oka no mbere yone tukamba kwinirwo ni andu megutwa Mount Kenya cultural dancers thina mbere na kwirorera Inoro TV titaguko kumago njitagwo Kamau wa Kang'ethe arangi no uria mabesha